Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is ngā Kaiāmio e rua. There are two kupu hou. The first one is actually made up of two kupu. Toki poke, it means axe. Me tūpato I te toki poke, he tapu tino koi. Be careful of the axe, it's a sharp tool. Our second kupu is tuari, and it means to share. Me tuari ngā kai, we must share the food. A word we commonly hear for share is toha, but I should point out that this actually means to distribute, not to share. Tuari is the better choice for sharing. Kia rare mai ngā taringa, listen out for these kupu hou na kōrero. Kia hāna nā hoki tenho, wakarongo mai e hoa mā. Ngā Kaiāmio e rua, nā Aesop. I te hiko e ngā haere a tētahi tokorua tāne I te ngahere, ka hāpaitia e tētahi o rāua tētahi toki poke I kite ana I te papa. Anā, hei tāna ki tōna hoa. Kua kita e au tētahi toki poke. Kei kia kua kita e koe, te whakahoki a tērā anō. Engari ia me kua kita e tāua. He takirua no tāua e tika ana tā tāua tuari. He oti anō te whakaaitia e te tuatahi. Ki hai roa te kokenga tonutanga, ka rongo ai rāua I te karanga pukuriri a te tangata, nā te toki poke. Iwa tāua nei hoki. Hei tāna I aia te toki poke. E kāo te whakahoki a tērā anō. Me ki ke te I wāku nei hoki, kaua ko te wā tāua, kāore koe mo te tuari mai te hua, e kore au e tuari I te mōre ara. Ko te kiko te kōrero, e tika ana kia tuari tia te hua e te tangata, nāna hoki te mōre ara. The Two Travellers by Aesop. As two men were travelling through a wood, one of them took up an axe which he saw lying upon the ground. "Look here," said he to his companion. "I have found an axe." "Don't say I have found it," replied the other, "but we have found it. As we are companions, we ought to share it between us." The first would not, however, consent. They had not gone far when they heard the owner of the axe calling after them in a great passion. "We're in for it now," said he who had the axe. "Nay," said the other, "say, I am in for it now, not we. You would not let me share the prize, and I'm not going to share the danger." The moral being, he who shares the danger ought to share the prize. Tēnā rā koe I whakarongo mai ki whakamiere. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly independent and completely ad-free. We don't have sponsors or outside funding, so every episode is made possible through the tautoko of our whānau on Patreon. Your support helps us to continue creating high-quality reo Māori content and bringing more Paki Waitara to life for listeners across Aotearoa and around the world. A reminder too, if you're a kaiako or kaimahi at a kura, kōhangareo, punareo or school in Aotearoa, we offer free access to our Patreon. Simply send us an email from your staff email address at whakamiere@gmail.com and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month and you'll receive early access to episodes, downloadable PDFs, exclusive content, access to our reo Māori community, limited edition merchandise, and our full archive of more than 150 episodes. To all of our Patreon supporters, e nui ana te mihi. Your tautoko keeps Whakamiere going and allows us to continue sharing te reo Māori through storytelling. And if your podcast allows for ratings or reviews, we'd really appreciate you taking a moment to leave one. It helps new listeners discover the podcast. And if you know someone who loves Paki Waitara, audiobooks or te reo Māori, share your favourite episode with them. Ko Taurapa au e nui ana te mihi, hei a kua nei e hoa mā.